kwiragwo matuko maninagwo ni gukia na muthenya uria muingi wa bururi uraturite wetereire na hiki nene utigetie thiko 3 niguo githurano kinene gitafanio na arita mehariririe magugaikia kura githurano-ini kia mweri twerekeire akenya aingi ni mohete thabari merekeire o kuria o mundu oire kura niguo kuhingia wendi wa gatiba ya bururi mugaro na miario iria ikoretwo kuo ati aingi ao marethema na ngui iria cingituthuka kumana na githurano kinene akenya aria maririe na Kameme TV maugite ati itanya riao inene ni gugaikia kura na mathure mutongoria uria marenda gitumi giakwa kira andu manyinuke ni guthie ndwithani andu aya bare na elections tondu nitwathitwo miaka 50 ni family igire na twathi kwamurania bare yo yao ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Kwa hivyo hata sisi tuko na matarajio ya kwamba ni haki ya mwana Kenya kwenda kuvote uko kwao ili avutie mwenye anataka kwa haki yake. Ningĩ uthuthuria ucio ni wonanitie ati kumana na wongerereku uyu wa athii marihi ma ngari ni mongererekete na gikiro kinene kuria kuma guku Nairobi nginyagia Kiruguya athii marariha ciringi 400 kuma ciringi 250 iria marihaga thiko icingi ici ni kuroneka kuona andu ingi gukera mbere hii ngweciria ni undu wa wiki njuku njumaine andu marathi kura gwikia kura marebanga guthi gwikia kura. Olive Nyakio uria ni umwe wa aria mohete thabari ya kuma guku Nairobi nginya Meru ari na ritana ria thayo kuri a Kenya mbere na thutha wa githurano na ari mathaa turatara niguo kambeni cia githurano itirihwo akenya ni maugite mari na mwihoko ati githurano ni gigakorwo na thayo. Tucerete guku mucii wa Nairobi stage ngurani tukienda kumenya gitumi kiria gicungireirie akenya aingi aria marainuka miena ngurani guku bururi-ini. Ngiribotera Kameme TV ndi kaunti-ini ya Nairobi njitagwo Wanjiko wa Waweru.